Ereta njira ya guthaitira unduire ruriri rwa Sumari kaunti-ini ya Isiolo mararongoreirie unduire wa ruriri ruru muthi wa kurugia mwaka. Ereta njira ya kumenyithania ruciaro rwa ihinda riri mitafaniri ya maundu matuko ma hau kabere. Ikinya magitariria mbeu njithe bata wa kwigiritania na unduire uri na kiguni miturire-ini yao. Igogona riri riraharirio ni gikundi kia atumia kiuikaine ta Al-Jadil magitariria mikire ya mohiki, nyimbo ona indo iria ciahuthiragwo ni maithe mao. Asha Osman niwe mwikire giti wa gikundi giki. Sisi ni wenyeji ambaye tumezaliwa hapa Isiolo na ni wa Somali original ambaye tulikuwa wazazi wetu ambaye ni my grandfathers and grandmothers ndio walikuwa wameletwa na British government. Tumesema let's have our culture and heritage tonight ndio tuweze kuonesha the country and the whole world culture ya Kisomali. Kiriro kiao kuri thirikari ni igithia makiria unduire-ini wa nduriri iriri rugongo rwa bururi aria kaingi na kaingi monaga ta matiganeirio. Mwaka nyingi sana tumebaki nyuma, lakini tukoona kama wamama tukusanyike na wazee wetu wengine, vijana wetu, ili tuweze kuendelea na tuoneshe haya leo, hiyo mafunzo kwa wengine, na tuna mengi tunataka kufanya hata Mungu akipenda wakati mwingine katika kila mwakani labda mara moja tukiwa tumehusiana na wewe, lazima tuwe na radhi yao pia ili tuweze kuendesha vizuri. Girifotera Kameme TV, Njitagwo Mwaura wa Ndung'u.